Uraho neza, njye muvugana amazina yanjye ni Amos Kabekane gatanu. Nk'ibisanzwe we wakanze kuri ino video uri mushya cyangwa dusanganywe, aha ni ku Bwenge 360 TV. Urakaza neza. Uri umukire? Ndi umuherwe njye nawe ndi umukire. Joshua, le voyant, ATM machine. Kalak is my name. Kalak, that is my name. FM ni kinini wanyu. Gazi mwanze mwese mbarizwa mu itsinda rya twirikomera. Ubu gahunda nta yindi. Ni ukuvuga ATM machine, money machine, visa card, Western Union, Profete Joshua, Levoya. Nk'ibisanzwe we wakanze kuri ino video uri mushya cyangwa dusanganywe, aha ni ku Bwenge 360 TV. Urakaza neza. Mbere na mbere hari amavideo wabonye muri screen yawe. Aya mavideo byanze bikunze uyu mugabo ubona so bwa mbere umubonye cyangwa atari ubwa mbere umwumvise. Uyu mugabo mazina ye azwi nka Profete Joshua. Ese uyu mugabo ni muntu ki wari kororera rigacika hano mu Rwanda, aho aba content creator bose ari barimo gukeza, uzwi ku mazina agiye atandukanye nka money machine, ATM machine, Western Union hamwe n'andi mazina aba content creator bari kugenda bamukeza. Ese uyu mugabo ni muntu ki? Wewe muntu ushaka kumenya kuri Profete Joshua, gumana natwe aha ku Bwenge 360 TV kugira ngo ugaseke twabateguriye tuze kubakoreramo muhari. Mbere na mbere dore inkuru irambuye ya Profete Joshua. Hari abantu bavuka bagasanga isi ituje bakayisiga ituje, ariko hari n'abandi bantu baza bagahindura imitekerereze y'abantu ku ifaranga, ku idini ndetse n'amategeko y'amategeko. Mu rucantege rw'imihanda ya Kigali haturutse umugabo umwe ari we bita Profete Joshua. Ntiyazanywe n'urusaku rw'amagambo gusa, yazanywe n'urusaku rw'inote n'ubuhanuzi butamenyerewe. Amazina ye yo mu bitabo n'amategeko arambuye ni Joshua, ariko isi muzi nka Profete Joshua. Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bwe imbere n'inyuma, tunoze inkuru ye guhera ku nkomoko kugera amaginga yangaya. Iyi si inkuru y'icyuma cyazunguje u Rwanda rusa, ahubwo ni inkuru ya Profete Joshua irambuye, uzwi ku mazina arambuye harimo MoneyGram, ATM machine hamwe n'andi mazina agiye atandukanye. Mbere na mbere Profete Joshua ntabwo yaguye mu Rwanda nk'imvura, nubwo izina rye ryatangiye kuvugwa cyane mu mwaka wa 2023 no mu mwaka wa 2024. Inkomoko ye iratandukanye nubwo benshi babitekereza. Joshua akomoka mu gihugu aricyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko yaje mu Rwanda ashaka ubuzima nka buri muntu wese ufite inzozi. Ntabwo yavutse akize, umuryango we wari uricaye uri aho ngaho usanzwe. Mu buzima bwe bwite Joshua arubatse kandi afite umuryango ashingiraho, nubwo akunda kuwugira ibanga. Ku bijyanye n'amashuri, Joshua ntabwo ari wa muntu uzasangana impamyabumenyi za kaminuza zihamye mu bijyanye n'ubukungu cyangwa amategeko. We ubwe avuga ko ibitangaza akora atigeze abyiga ku ishuri. Amashuri ye ni uburambe bw'ubuzima no kwakira impano y'ubuhanuzi bwo kureba, ibyo twita mu Gifaransa voyance. Abantu bakoranye nawe bavuga ko yari umwana ugaragara gushaka kwaguka no kuba mu rwego rwo hejuru. Reka dukomereze ku bitangaza Profete Joshua yagiye akora mu mujyi wa Kigali. Ese uyu mugabo akuraho amafaranga? Iki nicyo kibazo cyabaye icyuho mu mitwe y'abanyarwanda. Joshua yitwa mazina menshi n'aba content creator bari kumukeza kuri ubu ngubu, kubera yuko ukivuga izina rye diregiti ahita guha amafaranga, agahita guhundagazaho inote nyinshi cyane. Byonyine icyoroshye ni ukuvuga amazina ye kamwamamaza byonyine agahita akorereza amafaranga. Dore amwe mu mazina ari kwitwa Profete Joshua aba content creator bo mu Rwanda bari kumukeza cyane, harimo ATM ubusanzwe tumenyereye ko ari icyuma kibikura amafaranga, ugenda ugashyiramo kadi kaguha amafaranga, ariko ayo mafaranga aba ari wazigamye. Profete Joshua rero we bisaba kumuvuga izina gusa akaguhereza amafaranga utari uyiteze. Irindi zina ni nka money machine, machine ikora amafaranga. Nubwo yita imashini ikora amafaranga, ntabwo akora amafaranga, ahubwo we afite isoko y'ayo mafaranga nyine y'ubutunzi bwayo. Nubwo benshi bagenda babyibazaho ati se aya mafaranga akomoka hehe, akabazwi nka Joshua Voyage, Redonner hamwe n'andi mazina agiye atandukanye. Ibitangaza bye ntabwo ari ugukiza ibiremwa gusa, igitangaza cye gikomeye ni charity. Twibuke igihe yishyuriraga mituweli imiryango isaga 100 icyarimwe. Twibuke igihe yakwirakwizaga amafaranga mu bukwe bwa Debeni na Pamela. Kuri we kumanika inoti mu kirere ntabwo ari ukuzita, ahubwo ni ukuzimanura mu barwayi b'ubushobozi. Ibi nibyo byatumye abicyamamare kuri YouTube, cyane cyane nk'abatanze ibiganiro kuri Simbi TV, ku Isibo hamwe n'ahandi. Ese koko numvishe ngo ejo bundi wujuje
miliyari 2 ni nayo mpamvu wari uduhaye urwo rugero cyangwa oya miliyari 2 ni makeya kubera ibyo mfite uvanze ibintu mfite mu Rwanda ugashira n'ibintu mfite muri Kongo ndabirengeje. Burya amaze imyaka 20 mu Rwanda. Umaze imyaka 20 mu Rwanda. Iyo myaka yose wabaga mu Rwanda 2004. Kubera cy'abantu tukumenye vuba cyangwa ni kubera social media nini? No. Nagendanga ngenda nganagaruka. Okay. Niyo mpamvu. All right. Yeah. So dore bimwe mu bindi bintu byagiye biba kuri Profete Joshua, ariko ifaranga n'icyubahiro bishobora kubera umutego umuntu ari we wese. Itariki 19 Ukuboza 2025 ubwo bita ATM yari yahageze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Reba rwatangaje ko Profete Joshua afunzwe hamwe n'abandi bagore 4. Byaha byari bibiri kandi bikomeye: kudasobanura inkomoko y'umutungo, amafaranga yakomora, ndetse no kuyagisha agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda, kwicara ku ngero z'inote cyangwa kuzikwirakwiza hasi. Byagaragaje ko gutesha agaciro kirango cy'igihugu. Mu tuntu n'utundi havuzwe ko yashwanye n'abahanzi nka Platini P na Ringabo nyuma yo kubemerera miliyoni 5 akaza kuzimanyura. Mu minsi y'uburoko yatumye isi yibaza niba inkuru ya Joshua irangiye, ariko ku itariki 30 Ukuboza 2025 ubushinjacyaha bwamurekuye by'agateganyo, asabwa kujya yitaba buri cyumweru. Uyu muhanuzi Profete Joshua, kucyo twasorezaho nk'umuhanuzi w'urugero rushya. Profete Joshua burya ntago yarazwi ku bintu biri aho ngaho gusa, ahubwo yarazwi nk'umuhanuzi, aho dore ko yigishaga n'ijambo ry'Imana. Joshua yasohotse mu gihome ari undi muntu. Mu kiganiro cyanyuze ku Isimbi TV muri Mutarama 2026 yavuze amagambo yatunguye abanyamadini. Yavuze ko kunywa inzoga atari icyaha, ko ahubwo icyaha ari ubusinzi. Ibi byamuhaye izina rishya nk'umuhanuzi w'urugero. Uyu munsi Herald Sefu Josué aracyari ATM, aracyavugwa, aracyahanura kandi aracyari fungu abantu benshi cyane. Ese ubu butunzi ni umugisha w'Imana? Ni amayeri y'ubucuruzi se, cyangwa ni umurabyo ugiye kuzima? Icyo tuzi cyo nuko igihe cyose Joshua gihumeka, inkuru ye izakomeza kuryoha nk'inzoga y'ikirahure, ashinjira ko atari icyaha. Iyi ni inkuru ya Profete Joshua twabateguriye hano ku Bwenge 360 TV. Banje kubashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Nge mwari kumwe ni Amos 245. Aha ni ku Bwenge 360 TV. Nimba wabikunze ndagushishikariza gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu byiza bya buri munsi. Naho ubutaha ndabakunda. Ciao ciao.